aka JDM. Uka bosu kena na amanfo adwene se boss ba ko pen openi ayade nei nanu ya NDC amenyoko no ya o madwene se o ma bia atomu o peso be kita frankade mo o ewa fimpinu ne adwonu na abato mu no ubetimi aba na otima akofa bi e ma yebo mumu se mpanifo kwa akofa krata de ama no e che se JDM epese akonya no osan ebetena so biem esan so susu se emfe na no obetena so se bia mampani no wanhye da mfili tire bi ensa enti na dua yi wodo ani kirem e wo framantam a me kire eye ho e hono mo e na o mabọ edwata ta se dwa o mabọ no se tiedie o mabọ dwa e mo pani akwagina simpie so ene e don hwere be se ba ko ne akire ni o ene wadi nsem bebre atimi de ato dwabra o gire pasanitini mu po ya omo to hene ene omo se hene e wo ndc amenyoko no mu no wo mo betimi ato abama no ne nyame atoma watima bekita franka no na tese Ghana fanya gide onmu a osan betena konya kese no so biem enti nsam no de bebrebe pa ena JDM ono etimi de tudwa na ansan ba ko a wakan bi ene se akoba se nyankopon na dom na obetena konya kese no sise kukura ade bi wo ho eye brofo wonu mo fa se S gratia na sa S gratia no uko aya Ghana ya mamra no mu a mekere constitution no omse article aya 71 holders enu na ewo mu a wonu ma wo mutimi aba som oman no omo executives no se bia mfie nan e na abaye adwuma na wie mfie mienu ananse bia mfie nwatwe e na abaye adwuma na wie na wo kofie a na ese timi pe eye sika kakra de ma na wonso timi de wasa osire mu so nwo we no aya kwankwaje sika ni etimi de amount ti woni se no sambra mekasi ogusu a sa S gratia no wagibie ni ade a na JDM se manfo to abama no na obekita franka se kukura sa S gratia no oba onso omede eye black pen ana atwere oso oba onfa blue pen kura wo the red pen obetwitwam se ya obesensen mu sa sense osusu se ebo man ne ka enti ade o muto aba no man se kukura 2025 na mpanifo de Ghana konya kese ne manu a ene S gratia no wo betwam esanse ebo man ka bebrebe pa enya nsam keto akra na eno achi no wo se wo ba se kukura yama mra no mekere 1992 constitution no eno ma bi wo no osusu se nya ade a ebeboa emo manfo so ahan wo mo a anase ho atima han ne a obehese bia mpanifo betime nsakra kakra e wo mu ni titiri pa no ene wo mo a aban ni dinimu obetimi appoint am so mra ma ye dwuma e wo Ghana memo sei and bring to conclusion the constitutional review process that was begun by the late President Atta Mills, which will include a review of the controversial Article 71 to reduce the number of office holders under Article 71 and reduce the disparities in privileges and emoluments vis-à-vis the public sector and civil service. The payment of ex gratia to members of the executive under Article 71 will be scrapped. And the necessary constitutional steps to abolish that payment will start in earnest in 2025. We will also begin the process of persuading the other arms of government other than the executive to accept the removal of these ex gratia payments. Tieni enu na medin kan kiremu e de ma etie for the dentist ex gratia no e ya kwankwaja sika obi be ya MP emfie 9 bosumi bia ni sika ba ena MP bia so ko Ghana mrahye badwafi a committee saudo ho no MP bia e wo committee a wo mu endi sa committee no wo mu kwa kwatena se na asem bia ba na wo mu hwehwe adwene a eno so ya no o meje sitin alawa na mo wo wie mfie na akrampo no ya wo kwatena fie ni asan tama bia ba 4 billion Ghana sika dada na de ama wonum mampani dada JDM se wo ba bia mu a we nyina no ebe things of the past obetwam kura sa S gratia no ye hwe e wo buku bi e wo Ghana memu ase ya enya de ebehu na osan kan bibi e de fa se oba Ghana memu ase ya se wo bi eye adwuma e wo police fu akachi a utimi sa agba no ta manipulate wo no ananse bi a obi kura ye adwuma e wo court a ye ma no kwan se de mamra no kire no e mom so nwu o adwuma independently enti sabre de wo no JDM oba obehwe se sanfo ne nyina obia betimi ade ne ho na wato so aye na dwuma ni kwan se kwabrane ebe so m se AB anase bia si eno so sei eno okiri mu mai. Issues pertaining to the excessive powers of the president, proper separation of powers,
strengthening of Parliament, restoring the independence of the judiciary, independent and quasi-independent state institutions, and depoliticizing them will take center stage of the new administration. With renewed vigor, we will work to restore confidence in all institutions of state so that our people will see their institutions working for them as they should, with utmost professionalism and non-interference from political actors. Quote, almost your Juma, and no Kwansama your four, Edo Mokoko for him. Tinin and Oba, or better say, Obiano said Yamrano. Actually, me so you post in here, you were Juma say, so Genia, you were Juma say, where your Juma or quarter, you were Juma say no. Or better saying, a bit my con Canada, move have been in Kebi. What? You're 20 Jenny. Passamo. Oh, yes, a junior. Yantwaswa, Diakwaswa, Enina Mampanida, John Dramani, Mahama, and Nanny, compare what power 1 to 1 is a modra one day at 2 Johnny Beam.